Kani gari ga kura pira kachingai khublai fi baro hake kardeng ga don bor ba ga im ga jautra Jesus Christ Nehemiah hadin bau yo singo ya ga khubor jong ga jinglong jingman ka nong ba Jerusalem ka jing khalem ki kenro yada ka jing shapen jot ki khardap jagarum ka jing le ran ka jing jaburam ka ba lawan ha haga jet ben riu ga jungu uang ngala shongkhop ngala yam ngala dwai ngala sha jinget bon singi halor ki khubor ga bangi yo singo i ga jing ja ga ba jam mang na ga singi hakari ka nang ba ka jala ka perthai ka ei ka ba nga ba fi ngile hatu kam la de ka por ngin shong khop ngin dwai ngin yam ngin sha jinget ban wa ya ga khmat jong blai ban kli trai ai me man nga ban le ka jing thmu jong ka jing walam khubor na ga ga sani ke jing cha ke ba ja ka perthai ka long ban pen kin det ben reo ya nga ba de fi mento kom ne ni pot ya ga ran sing jong ka jing walam khubor ke jing ja ka perthai Ibran dia sno bat ka dia thulupa ka tien ka jong blai halor ka phang ka dia thulupa ha kitayo ngini pet menta kari India ha kismi ke ba khado habangi pet menta gidan shibon ke jinja ke ba ja ka perthai ngila pet ha uni tayo balai no ya ka jing jelai ka jing bon jaga jing pulu ki khla ke berben keleng ke jaga jaga perthai ngi ka jing khnyo juman ka ba kha ni ka jing slay keleng ke jaga ka jing password ke leer ke bajor ka jing penjot e ka mariam bat kumta ter nalor kini ke jing ja ke beran dia sno bat ke dia thulupa ka tien jo blai ngine pe ye ka ri india ha ke sngi ke ba khado ka ri india ka ri ka bla rimba ka don ha ka thop jing tho jo ka tien ka jo blai Hake kitab jong ke Esther ke lenong ke beningkong khot beningkong lenong bapra kar khot ke bakhanda ke yo thoi ke jing yar jong ke hima Persia hake tu ki hajar senam ke bamenshwa hake por jong ke kitab Esther udan we priyo bekate Muhammad hayin ju lano pur kadi ke jing no pur kadi ke jing le ksoi namo shuani ke jatben riu Israel bat nagane ke jia slaber ki ksoi Kaladan kata ke jing penkhi na ke bor jingdom bat labu sngi bo tarik la pelong an ban penyap no ke jiu ke bedon na ke hima Persia ke Esther kala shim ke jingit khli ban yeng na ke jing penem ki parado prasnam jongka la penpulam mi ke dia selasni jong Haman bala pendet ke jing thmu ke jong utrai Kabaran ke jong utrai hari India ke ben yeng ha ke bor ke jing khlan ke jong utrai ban shim ke jing khli ban dwai ban yasa ek khmat jong blai ban penpulam mi ke jing selasni baman juki bor jingdom Henry ban pendep ke plan ke jing thmu ke jong utrai ke sngi ke ba khado hallelujah u play u eat ke ke ri India jongi ulapha yo apostle Thomas house name san puat idi ban man yo gejat hakabenta ke basyapang syati jong ke India hakudung galur lane ke muziris kabarai menta hapatanam akerala laong bau Thomas ulaki uliang bau weu jiu bakadang abanes namar ki jiu kidan keleng ki jaga mensyua ka jisha pensapran kata ka diaspora adu menta mane kidan ki jiu ri India syati jong ke India bagi ki benta jong ke India Thomas lawan yo gejat balai tho hagane ga Thop jirwai Thoma Parvam Long bau Thomas ula job ningkong guma sau pau ngot ki jiu Nangta Shibun Naki Brahmin Hindu kilawan syaka jingat hautra Jesus Christ Bat namar ka jing kalabamot jong ki Brahmin Hindu Bat ka jingwan jong ki Hindu syaka jingat hautra Jesus Thomas ula syabe kthong ula patri Haki krem ki kro ni kerma ri India la yalam ngi ke jaka ka krem ke bala juri Thomas ujudwai hakata ke krem bau Thomas ula sha apnia house name nyopuar idi ka arfoi tarik bana December ula sha apnia namar bau yeng namar ke gospel jong utrai aingo yo utrai bagas nam jong kita bas ayap
nakam da utrai. Kalong kumusembay. Banon ra gading seiso hadian. Hallelujah. Ya ro ya utrai. Kat kum kanika kubor naka bless India. Layat ko bamenta hari India don kumba saul lak tam ki kenhon balang. Kaleng jaga jaga India. Nalor jiki balang bethamai ki bami menta ki house church kaleng jaga ki dang shibon sho. Hallelujah. I know you try. Long ba. Prapo million ki Kristan ki don India mata palat prapo million ki Kristan ki don India. 100% nakini ki Kristan ki de ki ba naki santali ki jilla ki ba shate jongkari khasan persen kide na shatan shate lami sui but 4% kide naki we bagi benta jongkari India but khambon kide na kanong ba ayo yo blay ba kari India ba shate lanjutip mensyakum ka jakatep iki missionary Henry menta garo gading roy jongki kersan shate jongkari India ublay ui ikani kari hallelujah but namar gading trege jong blay gading roy kadang ru kajing nangkiyo kajing pensitami ki Kristan hakari India kajing mentangi dan kamban dwaijur nakabanta kenegari kajing bau balai unang tray bat petime negeri India kari India mentah kasan hima sima lanya ya ka sarkar hari India mentah da kasan perhat jong ka seng jong ki seng ki bakwa bandan tangkawai kaniam kata ka jing nia ega sanima sima keri India nipet ega India hakarensan jong ka perthai kislam baitin ka jong ka perthai kiaro baki Kristan bai ki India keri India menta hadu banai march kasaram shagawal bang riuspa arbusa ponyo billion karon garam shagawal bang kari India menta ka kiyo kayo kakak tama ka jinkiyo ka jinkiyo jong ka jingdon sibon kibiri beruspa kan bagadan ka inflation kadan ka jingnang kiyo dor ki marba mardi kitiar kita dari India kadan ka jing shakhnyat jong ki pai ba nong shang shnong ka jinkiyo jong ki khajana ka jinkiyo dor jiki marba mardi kitiar kita kawara jinge kumbalong lem hakaleng ke jaga juga pertai ki he spa kenang he spa bagi baduk kinang duk kata agar komlong jong ka trend na ka pertai ki spa ki exploit ki badan ka bol ki exploit kata ka jaru hakari India ka jomi kari India ka de ni ki ri ka badan hakini ki break menekani ka arbu adu arbu sautrik banai naila arjar pulaga ka jalang Johannesburg kilap priang hot kemai sanriu tuli kiri hane arteli na Afrika Ethiopia bat Egypt kawai na South America ke Argentina bat laiteli na Asia Iran United Arab Emirates bat Saudi Arabia bakawai ke thong jong di kiri kalong ban pentrang no eka pisa Amerika ke dollar ke India kadang syukur ke pali long presiden jong prime minister jongi hakini kiri G20 kini di arpo tali kiri khrabor ke pertai jisya kat khandai arpo ba ke European Union bat menta da ke jing yarab jogi India la punya seno saya ke African Union menekani ka khandai ba sibau terik puni banai nailur arjarat pulai kadan ke jalang Delhi baru prime minister jongkari India golong presiden ula aitino ya ka kam presiden pat hau presiden jongga Brazil uban shimti hakini ki arbana hadian kari India menta kanang kiyo kanang pao henreng ini pet hakat khub ji thulupa ka ktien jong blai ngimi isatia kari India henreng ela bani isrwet hatu kari India kan ka wei na kitiki ri kabaha ka khub ji thulupa kabala yathu lupa do Daniel Katway sabusa
Kisim na rimingi. Kiban sa penkuslay pensyaptiang. Yaw nong sensyala do ka pertay. Marat kalaw. Chris lam le. Nang ta ki kita jipen pau khan reo nang gar khat ado khat reo. Layat ho. Bakawa yu protes kan sarangat. Ban krek lenti kisim na rimingi. Bakin man siya katmaba Armageddon. Hatu kari India kan deka way na kita kisim na rimingi. Kibabun kinong puli baniya ka Bible kiyong. Kari India kalaban deka way na kiri. Kabahap ang deka top joga jito lupa kisi kabakado. Kisim na rimingi. Kibansawan na rimingi. Lengba ka Middle East. Kawa yu protes kan sarangat mentangi lay kanang jing nang rengat jong kawa yu protes. Ban pen krek lenti kisim na rimingi. Kani gandai ka thama bari khon nam da kayo ka kot. Khamtam kabedi begum phniang. Rei halendet kadang ka kti ka jong belai ban bishari ki jet ben rei baro. Hakane ka thama ba Armageddon. Menegani ka jalang G20. Habaki wei kiri gele paino. MBS Muhammad bin Salman udang sa India. Ban yasan. Ban ya kataga jinga sain. Ban shnalenti. Kalenti ban pen kre ka khai ka pateng. India, Saudi Arabia, United Arab Emirates, European Union, France, Italy, Germany, US. Ban ya trelang ban shnade kalenti tumai. Namda ka khai pateng limba ka Middle East. Ka ban poi. Syuru Europe. Bagadan ka jipen ibor hamne. China kadi ka badon na po break kadi ka badon na po join ka G20 ka China New Xi Jinping ukleman satya sini ka jalan baru banai Oktober per mana bagadan laga chong ka jalan ka bawa la khot ka bakhnai po tali kiri ka banwan sini ka jalan ha ka jere bakani ka BRI ka Belt Road Initiative China udah laga chong ka lenti niam tip ki bakumno kita ka lenti ki bani alam ban pen poi sya ka thmaba Armageddon Ban pen poi kisim na rimingi. Hatu da kini kelenti ka ba. Kini syanat humay mata ni kari bala don lupa. Ka Belt Road Initiative ni kiwi pat kelenti. Ban pen kre lenti kisim na rimingi. Menta kumni kari India kumbolong kiwi pat kiri. Ka penidoksa ka penibor ay kirinsan juga pertai. Hari om slem nang ni onda ka pertai kan kiwen kelumar. Kinong sensyar. Kiba keniat yala dia mentah ke rinsan juga pertai. Lakalong haga rinsan juga United Nations, European Union, African Union, G20, G10, G7, BRIC, rinsan juga World Health Organization, rinsan Baitingka World Bank, International Monetary Fund, bagai rinsan. Kiba dana ke pertai. Kiba penibor, penidoksa. Sa poy ka puan Muslim nang ni babaro kini ki khraw perkhat kinok sensyar hapreng jong ka jingkulmar perthai kin sahab ban pandem ke bor jiki baro banai titan sikwe ke bor sensyar jong umrat khala ban kaban penkut hantai hapreng ni juga perthai Jerusalem ka thamaba perthai Armageddon Halbau transawan mat penjalot ikini krabor ki ma krabor pertai. Baru Jesus Kristus sesujar ke musim baru tragi na Jerusalem. Utrang kerkubi baro. Kiba snap yakini ki khubor jinja ka pertai. Utrang kerkubi baro. Lada dan pring jobi ki bampat kala ka bamot ki bampat ngai ega gospel. Ki bampat priani utra Jesus Kristus. Kadak jingidak isi ki bakhado. Ya kene ke gospel jake man yalam suka pertai boro balong ke kelas ke jepen pre hari kata ke jaga bako jisu amne yalam ini ke gospel suka pertai boro sike jepen re boro uta banget banyak penbaptis ngai no ke gospel punyang no yo jisu Kristus iyo no ke pertai pai no show blai khotker par yo jisu an peniam shakar yo blai pendet ke jikot jo try ke sike bakando blai ke kubi boro tak nagi siam pat ke por nanda ke borong jo blai